je ai ka thar la pen aria sang ho tuma phan Karbi ri cho phan chong duk dam vek nang ji pusi habi pi chong khili rong sara tumpen pachini pon Hatipura Regional Crane Fana Regional Atumpen Ingdeng Kep Tiva Fikuchi Pichukam Sajiva Pamanpon APHLCMI Puja Aika Tarapan Rongaraga Longkang Saya Puthak WKA DCC Atumta Aseang Tong Kachibidun Ren Hanse Chanaka Chajorpen Hem Kachelang Iapan Varsai Kachelong I Birta ke la rado anaphan kardom pa jelo kardom non birta than jebang sami ojang terangti non arju itha birtang tonpen Pini aruni pha hiniarni nijang Karbiang long bithong reng thama constituency ke parlo habipi rongkhili ronga saratum pherang kya mai kangni APHLC mai phuja ai ka thara chora phanta ka tharpu ka chetok dera puthak ke damtang jang mini phai thom ke barni ronghang rongbong along ka chingki ka chingwai pa do ponlo laso ka chingki ka chingwai pon hot APHLC ratcharia ratatum adilung chetong dunlo bonda laso ka chingki ka chingwai hot ke ong dunga ratatum Karbi richo lindokpo senot miji habipin po ronga saratuma phan lang plot pen Karbi richo hem kitur ke dong karlu lamkang tang lamkang rit kaning japot APHLC mai phu ja ai ka tharla pen arya sangho tuma phan Karbi richo long dam pen chikubir dam de mati chingduk dam de poloti ronga sarpen ke danglok ronga ratatum pen sodak pen chisong ponang kokpo pusi habipi chongkhili ronga ratatum sodak pen pachinipon Board Hall pen Great Sontimong Karbi Longri Abirta. Dari kongkep arni, yai kata apan alang itu pin pemaratum ison pemia lam karjuji pupen kehang aku lasi alang litum ari alok atum bang kongkep bagdo ke bang babang paru bagdo ke bang lasi lahai insam jin pen kacing sai nangji Karbi recu budang dake itum Karbi ronalong ke aman ke tenai lo lasi hala pan Karbi recu pan man peng kipera alang litum Karbi recu hem along akiriti ke teng ke ku kasar lang hang jo hang hai labang so bang ke alang li ye ka thara bang sitame alang li ke Karbi customary law aron sikaita akitab ti otpon tan pen ka prosar pon abang lo sitame hala ami thanga prosar pon teng pulo tante alang li Karbi recho pan taba arnam pharu pan alang li man pitek nai apolo sitame swarni pitek theda lasi lason kachuklem aron abang ke heno lasi ni tum habe pi chong khili rong asar pen danglok sara korte pen danglok ni tum pu abang ke lake rong Karbi recho tu pan king duk dam vek nangi po lam si neli hin pen pulo lasi Nili tom habibi jong heli sera korte mutiar basapu kemai lapen ke brutemen long dia habi pendang lok lahaya ne tum tar la habibi jong heli longri isiarat ke alangi alam haru tum phan ke corridor de lapen ke alam karjuje amana peng ki pipe apot ke alangi yong sin non prap jing pen alangi jimat hapamera cing duk dam de pulutante nil tum ke kati song abang ke ing tom telo nil tum habi pi jong kidi asera korte pen along di habi tum pen tan tum jing tom telo la pe ji song wek po la si alang li pan ing sai long wek nang ji po abang ke ni tum ji song po Tiva khaya tumta amit hanga jutang porom puthing cholim nang ji pen aning kan wangta Tiva Fikuchi Pichukam Sajiva Pamanpon Bomasongsi Hatipura Regional Crane Fana Regional Atumpen Chepatru Piponsi Ingdeng Kep Tiva Fikuchi Pichukam Sajiva Pamanpon lo Kedamtang jang mini phai thom kebar ni pen pang chengpongsi kedamtang aruni phai siar ni radamai pi pamanpon Laso radamai pi along aluhiaman pen anga chetong dun KECEM ofing maslai ATSU pen DRC mai phu rupak masrang lapen ATSU Karbiang Long District Committee achiut masrang lapen denarong lothan bang lapen ke ongdung ke thegiding atum chetong dun Lapen labang somay along ason Tiva Flock Cultural Daily Competition lapen Cultural Night Chepate son setame padupon. Lapen ahin pen Tiva song atum Cultural Kikan setame Chepate pon. Puluni pen sarhoning ti lapen dok muka pen Vaisong terang Karbi Longri Abirta. Aji Hatipura gaon Tiva Kolkusi kam
ফলকুচি কামটো আচলতে এই বহাগ বিহুৰ লগতে সামঞ্জস্য কৰি পেলাই এইটো কৰা হয়, কিন্তু আমাৰ তিৱা ভাষাত এইটো ফলকুচি কাম বুলি কয়। ইয়াত আহি বহুত ভাল লাগিছে। আমাৰ নিজৰ ভাষা নিজৰ সংস্কৃতি লৈ পেলাই আজি সকলো ৰাইজে ওলাই আহিছে আৰু এটা সময়ত আমাৰ তিৱা ভাষাবিলাক প্ৰায় নাইকিয়া হৈ গৈছিল, সংস্কৃতিবিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছিল। আজি এই উৎসৱৰ জৰিয়তে আমাৰ হেৰাই যোৱা ভাষা আৰু সংস্কৃতিটো মানে উত্তৰণ ঘটাৰ আজি যিসকলে তেখেতসকলক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যি কেইবছৰ ধৰি তেওঁলোকে ইয়াত এই কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি গৈছে আৰু আশা কৰিছোঁ আহিব লগা দিনবোৰত আৰু বহুত ভাল কৰিব পাৰিব। ভাষা শিকাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এই আজি শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু নিজৰ নিজৰ সাজ পোছাকবিলাক আজি নিজৰ নিজৰ ঘৰতে মানে ববলৈ আৰম্ভ কৰিছে, সেইখিনি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যে তিৱা ভাষাটো আজি বহুত বছৰৰ পৰা আমি তিৱা সংগঠনসকলে দাবী কৰি আহিছে, কিন্তু এই বছৰ কিন্তু তিৱা ভাষাটো স্বীকৃত লাভ কৰিছোঁ আমি আপ টু ক্লাছ 5লৈকে। আৰু ইতিমধ্যে টেক্সটবুক পাঠ্যপুথিও যোগাৰ হৈছে। এতিয়া আমি আশা কৰিছোঁ কেইদিনমান পিছত আমি তিৱা ভাষাৰ এই লেংগুৱেজ টিচাৰ চাংচন কোৰ্চো আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম। আৰু লগতে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াকৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ আমাৰ এই কাৰ্বি আংলঙৰ শিক্ষিডুল এৰিয়াত অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা এই তিৱা ভাষা কাৰ্বিৰ লগতে তিৱা ভাষাটো যে স্বীকৃতৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰলৈ এইটো অনুমতি প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে তাৰ পিছতে অসম চৰকাৰে এইটো কেবিনেট ডিচিশ্যন লৈছে আৰু ভাৰত চৰকাৰে এইটো গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে তেখেতসকলক Pini aruni phai hinyarni West Karbi Anglong District Congress Committee thihekpen WKA DCC atum Kheroni Mondol Congress Committee asahemalong pherangke amai kangni APHLC amai phuj ai katharke mayalongta Sik Sidul kapang tang jalamsi radatung aphan ke thanpon bontanon ke je ai katharamasi Sik Sidul aron lapen Karbi customary lo aron karkanlo Karbi atum khayalong kuri sivet ke achora phan chetok ponlongli lasi APHLC amai phuj ai katharke achora phanta Anjali teron pi katharpu kachetoke APHLC amai phuj ai kathar hello UCC ke kroidun chengabang phulo kusi arbokon Congress Committee ayo ben press meet thang ni nang ko lam the la phulo tari khong ke ba ni romara long job te na ku sor bang sia we asa ke chok che ta we pusi tu rong ta bang ke chok che lo bang ning du ko athe in khang he te lang khai the la so sa lam thi sa me tu la sia alang ni phan ri chu ma hang nang sia ba te alang ni phan pekeng nang sia do ko ke chok che alang ni thang ka chi ku bir si alang ni chi re lai si alang ni phan ka pakeng aten pen si len ni ko seta noni puthu bang gele je alang ni la so join ni pen alang ni phan ka pakeng pen keng ki det si no alang ni puthu bang la hello je la do customary lo ta lo par ke 6 schedule kasi alang ni bang ke 6 schedule tang nanji pen ke 6 schedule hello ilitum makhaya je the bong ko lang si kapin khat lo lang ke alida thoi phisa alang ni non ke thekiloma te ko 6 schedule ka phanang no pen 6 schedule phan ador kapawe pen ke mu piju pen ke alang li jong si la so teng klen bom ko 6 schedule bang si phanang no da khangyang pa be de khangyang ko la so si theklong rong lo the ilitum karbiaron ateng kulo te karbiaron atang no man ke ba customary lo along ateng ke je mithang khe hiam bang ke ikur hiam ko bang ke chor chepa chor ge long le la son sita non alang li bang thik ase kalang lo bongoli pc alang li wang mane sita alang li son na tha bele khai ni pali pi bongoli pi okhomia pi ba kapne ka khai pen chepa chor chepa don da du thoi pisa chepa don de la pilo klong de
alang li badu sitame hola ong aron hola tumong si akur padundu pine BP terang PC mogecu Pulodan te hola di asangho tumlong terang asangho tumlong si kurjon padun po terang pinjong de pungoni pisita o komia pista de pali pisita jata pisita hola son si pinjong de ti tan no dalang di bangke bongoli piwan maraku kathar usia ko betok la bang chok chelo la ke no make UCC bangke central government sta wan belang sida alang li bang putu bang UCC ke wan erlo pusi tu la si UCC ke wan ke alang li si wan rong lo pulote la son si wan man rong lo la si la lo putte customary law piposi gitu customary law ke doke ilitum a customary law ke doke a sikshido tala so customary law andar si dolo la si ilitum ke bang khai kan practice ilitum ke karbi khai so sita khai kang the ilitum ke Kedamtang jang mini phai thom ke bar ni rong arakalong APHLC mai phuja ai ka tharalam kia puthak kaching vai along APHLC aradatum lam kangtang kaningje dona puthak WKADCC atum ninggang samse chepaklang pon athe karbia ronatang kapang choke karbi richo lindokpo habipin po atum henlo pusi ningje pon la so cepak yang melong sampai la APHLC avo custom sampai dulu Dumri kurang lo dumlo chok lo melo alang itu madi gas long seta hala daga bang jongsi recho tum pati hala habib atum pinpo tum kang sai jok che pute poho blok aji tu bangke la bangke bede nengi hathela ke party alam kali la ke itum customary lo la ke itum anem ro komalam pina ke itum recho la ke itum apinpo itum habib pina la silason lampar ko bangke badu sta meaning jiji de nei athe bangke la ke ilitum customary lo la pe itum arom tang bangke pangchu lo pe ot thi patum bangke karbi recho pen pangcheng lo romara la pen ke da lindok tum doji niji tum doji kathar tum doji la pen ke habe pinpu la pen zero extra me doji zero long sta me ke theke din tum doji la silason bong bangke la ke lampar son siman de lo la silason bangke hola dak an bangke politicalize kuri de nensi lamang sini bangke chuning padi krim lo alang itum sampe athe politics bangke lake dopo badu sampe jada dol da dopo jada vokas da dopo jada party da dopo sampe itum wrong ara itum nem rokom phangka etek tu bangke chok chi deji asi itum da cool mind pen itum samjin pen itum ma phapang jing pen kachi pachok ji phangsi nili alang itum phang sampe soda pen chuning lo lalo Nona kaya hot ke ong dung ovi kimiatum ke isia long vorengang hoi choton prong atum sige ong. Lapen pinang an ovi kimiatum karbiang long pen ang tan an kachong dada matum ta dulu. Bonta mit hang along ria long ta jong sige klem ke dam cepaduk polote ke isia long vorengang hoi choton ding deta hemisi kachilang iji phan varsai do pugi ren han se pen tanang paklang ponlo. Lason si nilip constituency ke parlo apar panjan lindok teron arong amikar Chandra Hanse lapen mili teron piatuma sopo ren Hanse baipen chuki hola merabhiti rongbong khat dai thor an arong jana kacho jordam si apiso aso mati hemi si aphan kachilang iji aphan varsai chepalong pondo Bait pen chana kacha jordam arnisia long tangka surihini ke thom an long pon la so tangka pen si hemisita kachilang ije phan varsai long pon lupusi ren hanse pen pachini pon kan an bakin hala bakin kan chok si ke par bos te lang li bang non klem bom nang ma de klem kula on pur ni de klem bom lang ton la kalang te nang ni tum hem si pen la sabura pen punang lita la son var sai sa kunang klem tule oh lang te nang li chor dol ma wela dolo balai pathar pan si ba kalang ma sumar ke sumar bangke akling si bangke ningkan polo ke nona ki bi bangke ciklu e genre adhalo te amian bang ko son son ne jir et hanse pi bolo akling si bangke ke la nona ki bi bangke anong me hanse te nang li abang so var sai ke klem pen si nang li hem re chapang re iloma mate son ne lan la lo ka prega var sai ke Churian itu lo lain lo anak naik piadan lo masih klempen
la non uwi kimia tum ye BMA pas tum tum do pick ye tum Karbi long lo hala tum kitlem ha hi ye pine ha non la son business aston to kitlem ha hi tum do pick tum hala tum phana kang ten kang ko bon ye phana le hen tum ti lo non owi kimia tum BAMA la pen kang tu yang deng an ka charli tum du ulu lasi ang ton owi kimia tum ke vorengang hoi ke long e je phana ki sung du lasi vorengang hoi phan chu ton ding de ra me thanga keng ka charjap thek je phan che bor i ponang po la pen non owi kimia tum ta me thanga keng ka charjap thek je phan che bor i la pen cyclem pon lote Karbia khai tum ta pa prang dun un pu pusi ren han se pen ning je po son se kere ngawa taima la pon khan si bor i ko nai la si lo e company la la zona tapa company over sai claim take the company Pini Abirta lang si Kang Ton lo Kardong